kita hute cross phung zonin Hello. Hello. Oi phụ khá khai lôi tung không? Hello. 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 Cross phung zonin ka hung mi gen thei he so leng voi ke ma mi chon se chung nung tun vang hat dam ka chang tai pakai nang kata sane Calvary van kel ngoi no kakune na cross no ya nei lung se ne nei huin zon se ne nei hen so tai lungin nang kalhangay zin nem heu cha nei ko kasai amen kahung tai nang lim zonin pakai nang kata sane amen Calvary van kel ngoi no kakune na cross no ya nei lung se ni nei huin kalung le ka nei zo se abon san nang kapitai amen kalhagaw le katasa abon san nangahihen amen pagay nang katasan ne Calvary van kel ngoi no kakune na cross no ya nei lung se ne nei huin se su hung kay mahin na aman kay ay sop theng tai amen atun sot din low pising hen kel ngoi no pakai nang kata sane Calvary van kel ngoi no amen kakune na cross no ya nei lung se ne nei huin cross phung zonin ka hunge migan thei he su leng vai yei ma mi chon se chung nung amen tun vang hat dam ka chang tai hallelujah pakai nang kata sane
Calvary van kel ngoi nong ka kune na cross no ya nei lung se ni nei hu in son se ni nei hen so tai lungin nang kalhangay sin nem heu cha nei go kasai ka hung tai na lim zonin pagay nang katasan ne Calvary van kel ngoi nong ka kune na cross no yang nei lung se ni nei hu ka lung le ka nei zo se amen abon sa nang kapitan kalhagaw le katasa abon sa nangahihen hallelujah pagay ng katasan ne Calvary van kel ngoi nong kakun na cross no ya nei lung se ni nei hu in Jesu hung kay mahin na amen aman kay ay swap hintay atun sot in long pising hen kel ngoi nong pagay ng katasan ne Calvary van kel ngoi nong kakun na cross no ya nei lung se ni nei hu in son se in ay hen so tai lungin ang kalhangay sin nem heu cha nei go kasay kahung tai nang lim zonin pagay ng katasan ne Calvary van kel ngoi nong kakun na cross no ya nei lung se ni nei hu in kalung le ka nei zo se abon sa ng kapitan kalhagaw le katasa amen abon sa nangahihen pagay ng katasan ne hallelujah Calvary van kel ngoi nong kakun na cross no ya nei lung se ni nei hu in Jesu hung kay mahin na amen aman kay ay swap hintay
so in lâu pi sing hen kel ngoi no pakai nang kata sane amen Calvary van kel ngoi no kakun na cross no ya nay lung se ne nay hu in cross kung sonin kahunge amen bigen thei he so leng vai keima mi chon se chung no tuôn vang hạt đầm cả trăng tai hallelujah pakai nang kata sane Calvary van kel ngoi no kakune na cross no ya nay lung se ne nay hu kalung le kanay zau se amen abon san ng kapitan kalhagaw le katasa amen abon san ng ahihen hallelujah pagay ng katasane Calvary van kel ngoi no kakune na cross no ya nay lung se ne nay hu hallelujah Amen. hung ki hezin va mangsa lung gan the Ki hezin va mangsa lung ven Jesu Krista na sing sing enang na holy na nga hu heng ding gay sang lopin amata san loi sin lung dam selin na ko ve nang Jesus Patien ngai sin Jesus na ko chu lung hai selin na ko ve nang Jesus hungun tin lung sinin ay ko vui naman low na tingin na nga singe amen hindi chen nang maba mga nahin nang matsunan tigen thay atokan aming ay lut kitang chusay thay lo lungdam selin na kope ng sisun amen patien ngay sin sisun na kaucho lunglay selin na kope ng sisun humuntin lungsinin ay kopoy at hungay sin lang alungsin na hen kosunga na chonsin a pumangta tunsot hinkim lau chu na musa tan na chonsit chose angay dam sotan lungdam selin na kove ng sison patien ngay sin sisun na kaucho lunglay selin na kove ng sison humuntin
vui amen hong in lam lui lam ti hong sot kinin hin na kot pi se sua hong lun loi sin lung hai se lin na ko ve nang se su ha chom kita lo ding nang ko ma lung dam se lin na ko ve nang se sun amen patien ngai sin se sun na ko su lung hai se lin na ko ve nang se sun loyen lung nam selin na ko ve nang si sun patien ngai sin si sun na ko su lung lai selin na ko ve nang si sun humon din lung sinin ay ko vui at hungay sin lang alung sin sunga na chon sin apumang tan lung sot hin kem lo chu na mu sa tan na chon sin so se angai dang so tan lung dam se li na ko ve nang si sun patien ngai sin si sun na ko chu lai selin na ko ve nang si sun humon din lung sinin ay ko vui hungin lam lui lam ti hung son kinin hin na kot pi si sua hung lun loi sin lung lai selin na ko ve nang si sun chom kita lo ding nang ako ma lung dam selin na ko ve nang si sun patien ngai sin si sun na ko chu lung lai selin na ko ve nang si sun humon din lung sinin ay ko vui amen hum ki hay sin ba mang sa lung yan ven si su Christa na sing singenang na holy na nga huhing dingin kay sang lofin amata san loy sin amen lungdam selin na gobe ng sisun patien ngai sin sisun na gouchu lung thai selin na gobe ng sisun hungun din lung sinin ay kukuy naman low na tingin na nga singin sen nang mava mga nahin nang matsunan tigan kay atotan amingay lun kidang susay taylong lungdam selin na gobe ng sisun patien ngay sin sisun na gouchu lunghay selin gobe ng sisun amen humunti lungsinin ay gobuy at hungay sin lang alungsin ahe
di hong sot kini hinakot pi se swa hong luloy se lung thai seli na ko ve nang se sun ha chom kita lau ding nang ko ma lung nang seli na ko ve nang se sun Patien ngai sin se sun na ko chu lung thai seli na ko ve nang se sun hungun tin lung seni nei ko fui kalhagaw hinadin Jesun pipihoy bon sa vinding kom tawhidin Rosunga kipalin atin Nat at hoe gaydam na din Hallelujah Say sangin ay lungsin At say sangun ay lungsin soy Amen At say sangun ay lungsin soy Nasa dain kay ma ay lungsin Sesun ay lungsin Alung don na at hutay sin Kinew sa in kim at hoe Hinkim long inay tay na diw ahiem Say sangin ay lungsin At say sangun ay lungsin son At say sangun ay lungsin son Nasa dain kay ma ay lungsin Amen Sesun ay lungsin Sesun inungmon na dingon Patin hinga ay daw pioy At hisanin ay hatape Say sangin ay lungsin At say sangon ay lungsin soy Hallelujah At say sangon ay lungsin soy Nasa dain kay ba ay lungsin Sesun ay lungsin Ay nay gomle kalung kipa All na kitsa low nga ay pe Ama kinep na tonlong Say sangin ay lungsin Amen At say sangun ay lungsin so
thoe kay dang na din. Amen. Sa isangin ay lungsin at sa isangon ay lungsin son. At sa isangon ay lungsin soy. Amen. Nasa dain kay ma ay lungsin eh. Amen. Sisun ay lungsin eh. Alunggan na at hunay sin. Kinew sa in gimathoen. Hingkim no inay thay na dim. Sa isangin ay lungsin at sa isangon ay lungsin son. At sa isangon ay lungsin son. Nasa dain kay ma ay lungsin eh. Sisun ay lungsin eh. Sisun ilungmon na dingon. Pathin hinga ay daw piuy. At husanin ay hatawin. Sa isangin ay lungsin at sa isangon ay lungsin son. At sa isangon ay lungsin son. Nasa dain kay ma ay lungsin eh. Sisun ay lungsin eh. Ay naigomle kalungkipang. Ona kitsa low na ay pin. Ama kinep na tono. Sa isangin ay lungsin at sa isangon ay lungsin son. At sa isangon ay lungsin son. Nasa dain kay ma ay lungsin eh. Sisun ay lungsin eh. Hallelujah! Amen. Pagkaya pay! Joseph. Padzosin! Pagkaya pa. Pathenin damna patpha phanhoi epikiduvin tunizong hagaw mai ti ko dingai ngan sinati ho ti zomjing the koiwa chukile awa choilati ho zong ki pathanom ta kambem be mai sa so pa pathin hizin ama sa pen pa pathin thangwa nei piwe Bible chang mung khat hin sim do inge Daniel bungup chang somni le somni thumna chuin siminge kapathenin avanti le hin solin sakai ba kaizo si kamsung asin pitan keima ai susitapove azi chu pathen maya keima nol na beijin ko min voleng pa nangma ang sungje nga jong bol khel kanai po e hinti chuta chun lengpa jong akipa be se jengin sakai ba kai hong sunga ko na Daniela do loidin thu apitai
hizi chun hong sunga konin Daniel akai do tawe ata sa chunga chun imacha maha akisu kha na ompoi azi chu aman apathena ki son pia ata sanji a hije atu thenge simna wa pathen bon chawa dingin phathebu pi tawhan tuni ikiman chana dingo program simha nai nenge tunia tawna elam kai pi ding hi golhang lelem hong hintin pathen wa chaila esa pi ding hi pa thanglun nu ning boy amale nu kim nei hing hi tawna lam kai pa en aman phat hin la phale hin ko di hi ichu tuni ikiman chana dingo program achom lama khain simla hintin amasan tawna anane utin pathinin tuni chan geya ta sal hagaw dam nei piwa ni sang khat le gup hin na chan ti hojong ki pa thanom ta ei mo hat man phat man chi man hilowa ama mi ngei lu na wanga chang thei mu thai koi zalwin pathin ko ma ki pa thu se na ne utin aban le pathin ha chate ni hin golhang robat am ho cheng thum ding jong tu ni hin na taw kop ki nuitin ta sa hagawa ha ta pathin ngan sina te ho ato zo jing theina ding win taw na ko muite adi al ha chate ni hi monday apa saturday chan ni sia anadam lo ho taw pi hana aban saturday ni yong le counseling kit Sunday ni yong la phat la jana man hi ki cholman lo hi le ji chon ta sal hagawa ha jing theu na dingin pathin ko man taw piute aban le nam se pe ho hi in volunteer holding zong I bol thei sunu tawna anagel do kin witin chengsi chun tawna hanane utin taw chei ne hi ke mai ni nei tangi tuni bon chawin ana taw te
Hallelujah, hallelujah, ka kipa uve pa. Na chane ngai lu naw nei lu si naw sim sen lo nang ma nei chan zalova na ang sunga kipa thu ka sei na ti ho hin. Nalha cha ti ho nga ka thum na ka taw na ti ho malama nang ma nei pu hu wa nang ma nei din pi wa ka program ti lol hing ta nang man nei chei sa di ngai cha ka thum na ka taw na ti ho zo si lung se nai san pi win ti ha na chu athi san man tam tai la do na je jisu na mi na khong taw khom ve amen. Tun program abanan chaluitin pathin wa cheila sedingin masapena pa thanglun aman hung sama sapenin tin aman hin sa zo zo le nuning boy hin zom dingin amani phat ka hin pi dunia celai menang ke kuam jauh si patin jalin ke pamin amasan pa patin thang ba halang ke yang hi ni ta sadam lo temperature sang kahin ka di bangen la yong kan se thei tapu in ti la chu khang tha la chu la hin kan ha sa thovin mulanga ki ngai chat bangin kahin nan yo ta lo din an la hitabong nasa na phat hoi te ho hi ki mo mu lo hi he chun tu ni pha na yong pa thang se ma ko na hitabong phat lu pi ta ho in mu sa je na ma chung ki pa na ko nge gital hi ka sa ya le aleng de un te ska bo lai le gital le ngai le ko yong hung leng ying de hi ye chun gital sa lawa sai lawa hi kan sa di tam pi hi ka ki la gital phat ta ngai tiang lawang chun ko nga hi yong le a ve lin khabe phal e pikin tin tiang chu le gital hi tan gital pam sang ka te ti hi ka kilung ge la ye tu ni hin gital kalung dia ka man thelo in gital tum lovin a changin sang ka te ni hati bilang Lisi lupina kaholain kalung sunga kon thuhin seichu lamwai nang hung ki letan iti ka pakai telo kalam vai na ko ne hun tem pakai nang kai lo mona lo gan te jin lam vai ta jin rong leng na ngai lu na kon ol ka hita lấy xì lông ấy nan tình tangi ô ngày tới lâu kinh muốn tin lâu kalam vai na ko nei hun tâm kai nang tei lo na lo all handam ko tin kai hin ku be kai hin na bon chan nang ka pe ni mang san pa kai na kin na kapakai tay lo kin mon pi nei lo kalam vai na ko nei hun tam pakai nang tay lo na tun wang le
se til nu si tang ting kapa kai na hin thu ding bo zai lan sa zai le tangi gum ku kapa kai tai lo ken mon pi nei lo kalam vai na a ko nei kan pakai nang tai lo mona lo pakai nang tai lo mona lo awa sai la sa chuwa bon mari in pathe nin pathe bu ta han e Amin tabang pathin wa choina phat phai piwalam kai ho hin jong le bon chau jong pathin chunga ki patu kan sain tu ni phana pathin wa chela kan sa ding chahle kalai sit hin kho tila kan sa di he
tàu hen pathin wa chela ngai ta ta hin sa do piu pa thang lun hin nuning boy amani chunga ki pa thui sevin amani zalin pa pathin thangwa ne piu ve tuin program aban hana chal kinitin tunia tauna elam kai pi dingu gol hang lelem amana phat hin kila intin aman phat hin la sunga hi pathin wa chela sading nu kim nei thing zong hin coding ken he se Hallelujah. Amasan dunia hong hozo si olana za hozo si ipakai Yesu Krista minin sibai kan bolin he. Kipamin pathinin imau ipuin tuni zong itaw naw imachal jingwin ni sangkhale nigup hlinni pathin ipuit thung tawin amasan pathin jo kipa thui sekit win he. Tuni hi zun hadinga lama sapen nima sapen ahi inna pathinin tukum zong kum tilakon imau ipuizin medha ipikal kaitan tua hi zun ni khatna hun bitha khat ikal be zewin pathin ki pathu sayutin tawna khat iman masa dinguhin taw chaiting le lasading nukim nei lana ki goni ka het sa kinin tua hi tilkhona iman masanga sermon ai lut masanga tauna iman masa dingo he tua lahong kisa chu iga nga hi chan hi chi lei sit boina le thi na ho umjong le pakai Jesu Krista la ho kiling lo di movin na tuni chan ge ho jong pakai Jesu Krista ta san ho athu penin ho tu chana boilo wa itaw na pau hi pathen hagaw puina zal bo hi jipathin ki pa thu sei dingo he itaw na ding wat sun masa penin ki pathu sena na mangutin tu thachan tu chana epui pathinein hagaw thing pathine hi zin pathin ki pathu seyuten na phat chi sam tu January February March April May hi chan ge pat epui nawa i bol khil to khil tam ta jangum ding hi chong thu pha i choyuwa pathingai damit thumuwa tu tha ako na hi asanga hat chele hoi che hagawa nai to thi ding pathi hinga itaw ki ding he sule apani ne ding chon hi chlai ministry in taw pi jinguvin itaw jinguvin ki pa omin to itaw jingu ngai na lai ding he ministry chungsa nga hin khakaga se no min tul ha ho hi ke ho taw khom ni jong hong hi ki ding ai thwa chele jong ki se thonan tin lungela chun dama hi chun October November lang kahepoi disabled ho members ho hi kem kinei pikilati togun kinei panahitain tinga chunu lapa insung mite ho hi chalai hong kho mo zo sile online na zawa avai nunga na ngai ding ho zong kain sia hin na tua ko na hi taw na hi chi kem di gel do pading hi tai loi chapon phone jiu vin tu ko ma hai kem i bol lo diu ham ka se na chu bol ding a he ai là càng buộc pi lang mun dang am ho ite ka hong diu hi tam ti hi tai na ama ho a thangai ma jing ovin hung nom hung dinga la bui na ai ta azia chun ipila pathian i ma zo se bol he pathian hing in evin ama ki nga tawte pathian ai gut pi nan de na a pha cha itu lagal jong etu tan pe a ke ma jong a phapep se zau kham di pathian e pi dinga ai taw dingo he ti chu pani na hin chule a members ho hi nei taw pi win katino min he he chela gmf de member ho hi ke ho taw khom ni jong la mi ka tam chau ta po win ai chu ki kai khom ki pui khom a ha zin he chakala chun mun chom choma che na ge na nei ho hi ta tengule ala to la chu le khal hong ki khen chu lang go tu hong ki le vale che le jong ha ji chun tam ta hong thei ji lo hi win na a hong no mo hong thei lo a hong thei wa hong nom lo a ki ma he che hi taw na ne ha kop ding ho hi sung mi te ho na e chu hi in chalai ministry a na tong ho so si members ho hi in hi chalai tu in ka in devotion ka na sei ji in hi chalai mun na ki tong ho so si hi pathin na a hi in a ne pe na pat alin pen chana thu sei a ko na la sa hi chalai mun su thieng ho ba rum su thieng ho buhun
an hun tu lum om ho zo se hi pathin na ki to na hi na chela instrument in ho zo si music drum keyboard guitar hita ta abona ampli mixer microphone ho zo si pathin na hi choi pathin man cha lo wala boi jeng the je chun se taw nai gel do pathin ki pa thui se yuwa hoi che de ngai taw na lai de ti kana se jing na he inga chun hi che point ho cheng chu gel do utin tu hin hi chalai ministry adi mongin tu ni tha to hi tokil honin taw na ga manguti ti chu kan sei no min hin taw na mangutin taw chane kan hin mangin katin ting la bana chalote ibon chana taw te amen hallelujah amen hallelujah baki me the kapati Abraham patin is at patin sa kapatin nang maalahi tu ni hunahin pa nang kalamalapan lawa hi chunat hawan me de kahi sikun ni hunahin Dudha zun tarik halay musa ta abanding kal kalay kahi to hi lang su kong tu tunin nang malapan law chunat hawan me kahi lang su kahong kun ki to ai sa ministry hi pa dalan sa kumana ko sila sipis Kamau lipu ni te ho segin pa laki ki pa ho kau gen ho ban pa thin he pa uni ho nahi ho nang kalamala pan lo he chan he pa thwa me ti kai tunin nang ho ban pa thin dau thin ka pa thin he pa nang ma lai ni hunahin ban pathin tawkin he ba akin nginay tu kami te ho members te ho nang ma buikin te ka hungzon te lo te ho hungzon no mal he ba zon te ngala zon num lo te ho le kom ki tu he thagaw ni sahat Nangin ay dimpi kitin pa. Duni nang manlay dimpi lo hit sa thon me kahi. Nang mga kutsosa. Sense nga he nang mga bupagakim te ho. Program sung te ho na hinang. Natagaw na pwede gin pa. Lahepi na kahumin. Dunin kamaw na pwede nang ilay dimpi. Pantagaw tiko pati. Evangelist number share komte ho so meeting tamunalin ne ho so sinan man le anak sa talong so dong tag giding kahinaw mo ma sa kahina to te bay ngai den ding so kahipo he pala punta kahipo he pala punta na kahun o ba pati gawin na sa si tangmen malengam ang choice ni pala happy na alopi na husulang kakite members te ho ha chung nung hingsing kabelula ka beku kapathenu lalpa le happy atun huna la cha tinglo halo te ho himalangun nangin lei pui hoi na laya tu kumin la hepa me tha te ho nang malila pui hui tung ta tu na zun tha te ho ni khana te mang pan kom tak sikun pa la king ki pak thu ka ge nu hi mabana bangola chiding hepa ni khat le sken khat le ka hello hi ahila ban tha gaw thu e pui tu pathi nangin kamau le pui zun tha te ho le pui kal ka ki ta hepa kum to nang mala tha gaw le pui digin la happy na kaungen ki tu hi hepa tagmuna ministry sem te ho kanega go te ho nangin leipik te ho members te ho bon in nanga hepa tu khul kang kol sakit hi
mi tam takte ho adinga mal som nai the dingin zemun mal lasama la umpi dingin pal he pina ka hongen ki tu hi tu te ga lepui hoina le dim pi la yum pi na ki pak tu ka hongen ui lo pina choi nang ma ka hong pe bang kim la thu hi dingin kalal pau je suminin ka hongen wa hi ola tu hin la sadingin nu kim ne ling phat ga pi te Amasan ni ko phale dam na e pikin wa pa pathen thangwa in mela tu ni pha na pathen wa choina dinga sa deu choile Krista ngai lu na kidangi ti lain sang
bây là sợ được nói bốn cho đến phật thầy bộ bị tàu hen ole ki pa amin lasa anu min angai zong anu min zawai pu pau chun gitar alen la ka oleng de tin ke gitar ka sa di teng la gitar ka he len lawa la ko to ki tu thei lawa hin la sa thim la na chum chum ma hin na thiam chak e he leng ze mali o tong ki tu chet ta bang amin hit italian he chum chum ma hin ke jong ka tha nu min ngei ka sa in ki pa me mabana zong hitilai la sa ho nute pa te ho pu te ho zong hwin nunga golang ho zong atam the pe ni sa dingo to banga cha rok the the na na lai sa zong le ke la ka sa te le ka thim mo na hi ka kidep theilo cho mi gola sira lo ka pe ola ka kai theilo cho bona ka bol ha jing ji le adi ji poi ti win na ka om zo se ka bol ha ji hin ta banga cha la pathina dinga sai sa ding hin na hinge ki pa me tunin pha thoi ta ichangki nu ven tu hi taw na khat mangki ding hi ven taw ma sangun pathian thua til khona som khat mangutin pha ne ka zenga hin ka kein phat ka la so ji lawa hi na azole phat ne pe ki la khala sun ti ki chan om thimin ni sei sau teng le ka be te bin thugen chom chawang phai gut ki ta am de ti da banga hi na sei thupia kaman jengai je chun phat saw kala num ji lawa he henge tu ni hun hin lungela chun se di tam ta amin a hin la bible sang tulaya igam din mun ka ven ai lo le government news ho gam chum chuma ho tin ka ngai ji in Ukraine Russia ai lo le Iran Israel Palestine ti ho USA ho hi national news ho hi ka ngai ji in ai le e ho gama pathin e puidan te hi ga gela hi chun ki dang ta khan amin midanga puidan te ho puidan hi achum bele khan amin na pathin hi chalai mun hai tu plan khat ane ti chu akichinin tinga chun bible chang ki che ta khat amin na e chun holim na mangutin e bible chang hi ibon chawa he sawa hin a hin la de chumin pastor thang den sim do pe ki la ka no men Matthew bungumna changa kuna chang som langa chan chu sap ta ga sim thau te thu ki chi ding in na Hello. Ta thu do la Jesu thu hil. Matthew bungup changa panin som langa chan. Nang ho pathin hi nga na taw tingule. Mi phalhem ho to bang hi un. Ama hon mi mu dingin ki khop na in tin le lam kon tina dina taw ade ju na hi ta be aka sei pi na hi ve amma ho chun ki pa man akisanu a hitai nang wang na taw ting le na ing sung dana ludin lang chile kot kha in gu thima na pa hi nga tawin chu ting le gu thima mua na pan nang ma na sa ading hi amma wang chidang nam dang te bangin na sei sa vel sei kit hi un izi inamiti le amma hon thu tam ta sei chu zapan te ti angai to ve na he he je chun amma